He pou whakairo I tūkino hia e te ringa nanakia I ngā marama kua hipa. Mai taua wā ki tēnei kua whakapau kaha ngā mātanga ki te whakaora anō I te āhua o aua pou. Kia hoki atu anō ai ki o rāua taumata ngao matariki o mua I te huarahi tawhito o Ngai Tamarā Waho me Ngātirangi Wewehi I Wainganui I a tauranga me Rotorua. I kōrero atua Hinarangi Goodman kia Steve Hubbard, tētahi o ngā ringa whao. He nui ngā mahi kei mua I a Steve Hubbard, I mua atu I te huraina o ngā pau whenua, ka tū anō ai ki runga I o rāua taumata ki konei. Plastering the base, and the boys here have come in, they have to grass seed the surrounding areas just to help tighten the environment. Nō te marama o whiringa nuku o tēnei tautonu, koe nei te hua o ngā mahi a te ringa nanakia, engari ko te pātai mō te aha. They weren't trying to keep anything and they didn't want it for firewood. You know, it was just get it down. Ki tēnei taha o te huarahi I pērā nō te karawhiua o te pau whenua nā Robert Rika o te arawa I whao. He was really upset and he didn't think we could repair his one, the carving he did, the waka, kereru. He didn't think we could repair it because it had the big wings cut out and everything. Ahakoa e tangi tonu ana te ngākau o Steve Hubbard nā ngā mahi a te ringa nanakia. Engari nā te mea kua tatahaere tonu ki te wā e hunai nā noai ngā pau whakairo nei. Arā kua tīmata te hiki haere o tana wairua. To see the finished job was pleasant, yeah. You know, it was still depressing, but to get it together in the way they are now is, yeah, happy. A te kau o ngā haora o a pōpō, e kore e noho moke moke anō ai e nei taumata. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere.